Abe-abe tayo pungining purian at pasalamatan ng Ginoo king lagyuningig pa, puning anak, puning Espiritu Santo, ing kapayapan grasya, at ing lugod na ning Ginoo yang mantabe, kay kayong ampu. Masayang benging Diyos, kay kayong ampu. Palakpakan tala puring mindu, ing Santo Cristo del Perdon, at ing Birhen de los Remedios, kayan tabi na po ning pamanyalubong na ning kekatamo pong patulunan iapong Monica. At bata mo pong ngining maging marapat misundo kaniting mata sa kampanyamban, ngining pagmasusyan nening mabilog sa Santa Iglesia, ing maulang kapiesta na po ning pamaytas na banwang ning Indong Birhen Maria, kaladwat katawan, ing kimip nung katahimikan at kapakumbaban, panyawata pa ngining pakalulu, at lunos king Ginoo ning kekatapong meging kakulangan at kasalanan. Iyagkas tapong ngining miyagnanagnaning kapanisyan. Aminan ko. Ing Diyos sa mayupayan tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, ing idala na katasan ang gaking biye alanangga. Oh
Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alananggang Diyos, inuli me kaladwat katawan king ligaya mo banwa, ing kalinis-linisa na Birhen Mariang induning anak mo. Ipagkalub mo naman sana kay kami, ing parati kaming magkapilit tupat king kaburian mo. Ban kanita, pangaintuliran ming miyabe kaya king ligaya mo, itinganadwan mi, king kapamilatana pong Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. May buklat siya ing templo na ning Diyos, karinbanwa, at ikit ke ing kaban, alunanana ning keyang kasunduan. Kanita lintoyo king banwa, ing metong ama kapagmulalang tanda, metong yang babaying makaimalan king aldo, at makatuklo, babo na ning bulan. At atin niyang 12 batuin, ing koronang atyu kimbuntok na. Malapit niyang mga anak, inya sasaying singyo, at kukulisak, king pamiramdam na. Atin pang metong atanda, alinto king banwa, metong yang maragul, amalutong dragon. Atin niyang 7 buntok at apulong sagu. Balang buntok na atin niyang korona, keladkad na la ning iki na, ring 3 dake karing batwin na ning banwa, at bildog na la king yato. Kay bat na nito, tinalakad siya, arapanan ning babaying malapit ng mga anak. Baneng kanan ing anak, kabud mi bayityo. At may anak yang pungul alalaki ing babayi. Dapot ating sinamsam king anak, at delane king Diyos, at king keyang trono. Ing anak kaiti, mi tagulaling yang magingari, karing sablang bansa, king kapamilatanan ning pamalukang bakal. At tiniplad siya ing babayi, papunta king disyerto, king lugal asidyanan ning Diyos para keyo. At dimdam ke ing metong asiwalang masikan ay iba't banwa, nga nang sinabi, dinatang na ing pamagligtas na ning Diyos, pepakit na ing keyang upaya antingari, at ing upaya na ning keyang Kristo. Ing amano ning Ginoo, makatalakadia, king tanemong wanan, makapiblas yang gintu, ing reyna makatalakadia, king tanemong wanan, makapiblas yang gintu. Itamang dane mong wanan, ingke kang reno karineman, gintong dalise, laring halaas no.
makiramdam ka, o babaying maging reyna, tingiran mo ka kung amano, kaya kang kamag-anak at kaya kang kabalen, kaya kanalangan kalingwan. Bustan ing legwan mong tagle, yang pagnasan ni ngari, yo ing ginumo, inya pamintuan me. Mirasla kambening tula at saya, at dela noking palasyo ni ngari. Pamamasang ibon, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing katutuan, sinubli ang mebye i Kristo, at yo ing katunayan, king ding mete sublila namang mie. Uling nung makananong king kapamilata na ning metong atawo, dinatang ing kamatayan, king makanyan muna mang paralan, ing pamanyubling mie, datang king kapamilata na ning metong atawo. Uling king pangayagom daring tao kang adan, metelo. Kin makanyan muna mang paralan, ding tao subli lang mie, uli na ning pangayagom da kang Kristo. Dapot ing balang metong king sarili lang kabilyan, i Kristo ing mumuna karing sabla, kaibad detang makayagom kang Kristo, king oras na ningkeyang panyatang. Kaibad na nito, datang na ing kawakasan, at sakupan na lang Kristo ring sablang mag-ari, manungkulan, at makikayupayan. At ibyene ing kayarian king Diyos ay pa. Uling suka iyang sumakop i Kristo, ang gana nalasambot ning Diyos, ding sablang kasalang no, at ibili lalam ng upaya. Ing katataluan akasalang sambutan no, yo ing kamatayan.
ing amano ning Ginoo. Maria, midalaya banwo, at ding anghel ng Diyos, kinuli saklaw king tula. Kalagurang kapatading ginuyang mantabe kay kayo. Pamipasyag king mayap abalita, agpangking sinulat ng Lucas. King panaw na ita, ginayakya i Maria, at marapal yang minta king metong abalen, king kabundukan na ning Hodea. Mintaya king balen ng Zacarias, at dinina ning mayap a oras i Elizabeth. Inyang dimdam ng Elizabeth, impamagmanano ng Maria, ginaloya yung anak king Atsyana, at Elizabeth, mikat mon king Espiritu Santo, migsalita yang masikan, nga na, mapalad ka karing sablang babay, at mapalad yan na maning anak amibait keka. Makanano kong pangain tuliran, ing dalawa na ako ning induning ka na akong Ginu. Uling kabut dimdam ko, ing kekang pamagmanano, ginaloya ing anak king Atyan ko king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, ing balita na kay kaning Ginu, mi paltutu. Nga ng Maria, ing puso ko, pupuryane ing Ginu, magsayaing kaladwa ko, uli na ning Diyos, akakong talapagligtas. Uling ena ko kelingwan, akong maluka ng alipan, manibat ngene, aw sanda kong mapalad ting sablang tao, paulina ning mga ragulabage, ade patana ka na ako ning mayupayang Diyos, banal ing lagyuna, kalulunusan na laring makitakot kaya, kareng sablang mituki-tuking lahi, inatsat ne ing mayupaya ng takde, at simbulat na laring mga tasalub, ketang kapalalwan, ning karelang nasa, bigsak na laringari, ibat karing karelang turono, at dingat tsuking kababan, ilang tinasna. Pepakabsya na la, ring danupan, kareng mangaya pabage, at pepalakwa na lang alang darala, ring mabandi. Ti paranaing pangako na, kareng ti pumpunan tamo, at dinatangya, baneng sa upaning Israel balen na. Pepakita na ning pakaluluy Abraham, ampon ding sablang palipina. At inabayana ning Maria Elizabeth, kilubdaring at lungbulan. Kay ba't nanita, minuline.
Kapatad, ing mayap ng balita ning kekatamo pong kaligtasan. Pasibayo po ing benging Diyos kay kayungan. Sadya pong ane kaulaga at kay special ing benging iti, ing aldong iti para kay katamungan. Pablasang kay ba't na po ning 7 banuwang masatsat, anong no taulila pong dinalo, reting mindu, king kay katamo pong parokya. Ngeni pasibayo, tatangalantala, ing Santo Cristo del Perdon, at ing kayangindu, ing Birhen de los Remedios, kaya po pasulubungan tala pong masikan, apalakpakan, deting mindu, ing krusada, ketipuking parokyanang apong Monica. At ingaldong iti, it becomes even more extra special simply because the church celebrates the solemnity of Mary assumed into heaven. Ngeni pong aldong iti, Augusto a 15, ing mabilog a Santa Iglesia, pagmasusyane po, ing maulang kapiestan, ing solemnidad, ing burisabyan, pekamata sa kapiestan, solemnity ng Maria, amida labanwa, kaladwat katawan, ne po. Ayang kekatamo pong pagmasusyan, Mary's Assumption. Ane po kaulagay ni kasi po, metong niya pong dogma. Pota sinabi tamo pong dogma, it is an established truth. Metong yang katutuan, anong no, yawing peka puso na ning pisamban, aemo po pwedeng by one. Eme pwedeng by one. It will define who you are. Antimong Katoliko. Uling nung eme paniwalan, therefore, eka Katoliko. Uli na pong iti metong iyang dogma. King Santa Iglesia, tungkol kang Maria, at tintang 4 atutok yan na dogma, paniwala na po at sasalpantayanan na ng Santa Iglesia Katolika. Ne po, mumuna, yapining mismong solemnidad ng Maria, anting indo ning Diyos. Mary as the Mother of God. O ita po, kaya katayang paniwala nito. Ne po, kakadua, the perpetual virginity ng Maria, lipat na ning menganak niya, kalinis-linisan niya pamurin, king kayang pangababay, perpetual virginity of Mary. Ingkatlo balo tayo, yapining Immaculada Concepcion ning na Birhen Maria, mi pangagling alang bakas, kasalanan, ne po, Immaculate Conception. At ing tauli, yapining pagmasusyan tamo, ngeningal dongiti, kaniting kabengyan king kekatang banal amisa, Maria, amitas banwa, king kapamilataning grasya ni nga pong Gino, kaladuat katawan, ing buri na sabihan, kaladwat katawan, alayang tinagan, ing Diyos, king nanuman, king kingatsu, king kayang katawan, delanangan king banwa, dala na po ning kayang katapatan at kapamintuan, king Diyos, alayang likuan, alayang tinagan, ganagana, mi dalangan, karin king banwa, kang Maria, kaladuat katawan. Ne po. At oy ni po, ingke katampag masusyan ngeni. Mekad siguro, king simpleng pamigunam, pablasang nandinta pa menayo, at dengaliwa po menatadlo,
makuyad na mo pong pamigunam. Bantuloy-tuloy yung kekatang pamanalangin, ang gabukas pong abak amaranon. Na ano po yung pwede tang maging reflection king mismong Mary's Assumption. Aga nakake pong bigla, ining metong American writer, ne po, ing Laguna, Mark Twain, nga nang sasabi, during our lifetime, ating aduang maulagang kutang dapat tamong pakibatan. Mumunan diling kutang ang maulaga dapat tang pakibatan niya pinini. O ba't mabibiyeko? O ba't mabibiyeko? Maulagayang kutang ini, pablasang ingbiye ating niyang parasan, ingbiye ating niyang pake. Nang mangis na wata mong eni, ingburi na sabihan, ating niyang purpose, ing Diyos, para keka, para kanako, para keka tamo. Eta nakabud, bala mo tinubo na mo, o kaya mena mo nung nukarin, at mangis na wata mo. Itamumang at syutang iniketi, mabibiyeta mo, mibay tamo keti kinyato, imburi na sabihan at tinyang purpose in Diyos, kimbalang metong at metong kekatamo. Hoy ting mumunan diling tandanan tamo, ngening mabiyeta mo, kutnan tayong sarili tamo, o ba't mabibiyeko. Kakadwang kutang ay etamo dapat palampasan. Anong nuyang peka importante, aparte king obat mabibiyeko, ya pinini. Nuka rin niya papunta, ing biyeko. Nuka rin niya papunta, ing biyeko. Obat aga nakakepoy ti, pablasang ingno na Birhen Maria, kaniting kapiesta na sa sopa na katamo, nung nuka rin niya papunta, ingbiye, ning balang metong at metong kay katamo. Mary reminds us of where should be our final goal. Nuka rin niya papuntang biyeta mo, metong yamo, papuntaya banwa. Back to where we started. Many batang king Diyos, sukat mo, ing dapat magbalik tamo king Diyos. Nuka rin, king banwa. Heaven should be our final goal. Paganakana po ng indong Birhen Maria, ing banwa, dapat yung kekatang finish line. Asukat tayo sanang paninapan. Emo anting tao, nune dapat lalong-lalo na antimong metong Kristyano. Dakal tamo po kasi buring malihari king biyeta mo. Marakal tamo paninapan king biyeta mo. I Maria, paganakana kay katamo, maliban ka rin kay katamong secular a paninap, pablasang mabibiyeta mo kay tiking yato, taya kakalingwaning peka, mawalagan dining dapat paninapana ning balang metong at metong kay katamo. Alangaliwa, nune, ing banwa. Heaven should be our final destination, our final goal. Heaven as our finish line. Ingkutang makanano tang miras banwa. Ing ebanghelyo tamong eni,
at tinyang tuturong adwang paralan, ban mirastangan, banwa, kalupa ng ning indong Birhen Maria. Number 1, we should become God-bearer. King theology ausantay ti Theotokos. We should become God-bearer. Maria, milam na niya. Pero hindi lang siya nagdalang tao, baloy ita. Nune migdalaya namang Diyos. Dimdam tayo king Ebanghelyo tamo. Anyang marapal yang minta, bandalawa na yung kayang pinsan, Santa Elizabeth. Uli nga balita na, agpang king sinabi ni Anghel, king ingpisana, milam na niya. At naninggewa ng Maria, mintaya, delawane, ing kayang pinsan, at naning milihari nga na, may etulaya, ing pinsana nga na, makanano kung pangaintuliran, dalawa na ako ning induning ka na akong ginu. Huling bukod dimdam king kekang pamagmanano, pati ing anak king at tiyan ko, linundagya king tula. Mesayaya, aliwa mo'y Santa Isabel, king pamandalo ng Maria, nune pati ing kayang anak king at tiyan, alang aliwa nune ing pinsana, Juan Bautista. Bakit? Nining dela ng Maria, nining linapit ng Maria, kareting mindo, ing mismong Santa Isabel at Juan Bautista, Jesus. Kaya oita po yung titulo na, God-bearer. Pagdaladalane ing Diyos. At emo po minsan milyarita. Uling nganapin po, before Mary conceived Jesus in her womb, she first conceived Jesus in her heart. Bayo ne, pidaladala, kinagline king kayang atyan, minuna na ng pidaladala, king kayang puso, king kayang pilubluban. Kaya po, ing titulo na, Fiat, the yes of Mary. At ing yes ayan, delane, anemo anyang linwalya i Jesus, king kayang mismong atyan, nune all throughout her life, ing lamanan ning puso na, alangaliwano ne i Jesus. Pidaladalane, emo siya mabulan king atyana, nune king mabilog a biyenang Maria, ing lamanan ning biyena, ing lamanan ning puso na, alangaliwa nune i Jesus. At iya po ngening babiyena kay katamo, ne po, ning Birhen de los Remedios, yapag ne kay katamo, bilang lamak, ing kayang anak, bang kay katayang pisulwan-sulwan, lalong-lalo na, ngening sisimba tamo, sisimba kayo, at pagmasusyan tayo, ing peka matas diling kapanyamban, ing banal amisa. Metong niyang paga na kana kay katamo, nung buklat me pilubluba ni Maria, metong niya mo yung akit mo, at nanita, Jesus, Jesus, only Jesus, always Jesus. Nung bisa tang miras banwa, makanyan mo naman sana king biyeta mo, ing pidaladala tamo sana, ing yatad tamo, alangaliwa, nune, i Jesus. Kadua, bisatang miras banwa, we should become bearers of gratitude to the Lord. Ita mo sana magdala tamong kapasalamatan, king Ginoo. Dimdam tayo po, kaya rin na pong linundag, ing anak king at siya na king tula, ning king kayang indune po, ing Santa Isabel, ing katukina niyang pinuri ne, i Maria. Dimdam tayo po nung naning pekibat na,
Isano, ing Magnificat, the song of Mary, the praise and the thanksgiving of Mary, the gratitude of Mary. Naning sinabi na, ing puso ko, pupuryane, ing Ginoo. Magsayaying kaladwa ko, uli na ning Diyos, akan akong talapagligtas. Mary became the bearer of gratitude, of thanksgiving. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Antina mong sasabihan ning nuana ne po indung Birhen Maria, ing ega na ganang kapurian, ega na ganang parangal, ega na ganang grasya, blessing, sukat mo, mi pagkalub at mi biye, alangaliwa, nuneking Diyos at alapagligtas tamo. Kapatad, what we have, what we possess, what we enjoy comes only from the generosity of the giver, none other than the Lord. Kaya istuya po itang sinabi ng San Pablo, when we are before the Lord, nga na, we are all beggars. We are all beggars. Mamalimos tamo mo, potang mamarap tamo kinga pong Ginoo. Why? Because we are always at the mercy of the giver, none other than the Lord. I Maria, may yakit siya king Magnificat na ito. Pinuri na yung Santa Isabel. Pero ing pamipapuri, abinyena kang Maria, binalik na king kayang anak. Aliwa, minuling papuri king sarili na. Nune, ing pamipapuri, minuli king kayang anak. Ing pinuri na, ing pesalamata na, ing kilalana na. Aliwa, ing legwan at gelingan ng Maria. Nune, ing legwan at gelingan na, kilala na iti, meni ba iya, king kayang anak. Kapatad, balo ko po malugod tamo king Indo. Lalong-lalo na itamo pong Pilipino, itamo pong Kapampangan, malugod tamo po king Indong Birhen Maria. Pero paganakana, ingeganaganang kapurian, kapasalamatan, dapat mumuli kaya. Dapat ini taglus-taglus siya, king kayang anak. Waman po malugod tamo king Indo, pero etamo kakalingwan, sana yung lugod ay iti, muliya, king kayang anak. Uling maging matula, maging masaya, maging ganap, ing kuswelo na ning kikatang Indong Birhen, nung kayaya mayari, ing kapurian, at kapasalamatan. Ing burina, muli nga ning gana-gana, king kayang anak. Dening adwang baging deti, ilaring paganakana ning Ebanghelyo tamo, kaniting kapiestana, ning pangadala na banwang Maria, kaladwat katawan, ing adwang bage bang kanita, mirastangan, banwa, kalupa na. We should, number one, become bearers of God. Theotokos. Kakadwa, we should become bearers of gratitude just like Mary, king kayang biye. Kapatad, o ini po, ingke katang maging pamigunam, kabang susundo tayo, ingke katang banal a misa. Palakpakan tayo po, Indong Birhen, kimpangadala na banwa, kaladwat katawan. Talakad tana po ngeni, itamungan, sasalpantaya ko,
Manalangin tam ngayon King Diyos. At karimbalang kayadwanan ning pakibat tapo, Gino, pakiramdaman me, ingkerang balayan. Baning Gino, ipakit na ingkeyan lugod, karing hanggang matampang sinuyo keya, at ing mamatawad ng pakalulu, karing mikulang keya, at king metong at metong, manalangin taking Gino. Baning Gino, ipakit na ingkeyang upaya, at ipagluwalo no rin taong mapakumbaba, ang madadakurak at ipayabot na kekatangan, ing luguran talat galangan, manalangin taking Gino. Baning Gino, ibye na kekatamo, ing kapagnasan at sikanan tupad, karing keyang amano, karimbietamo aldo-aldo, king mitmong sigasig at saya. Manalangin taking Gino. Baning Gino, di na nakatang kamalayan, king kalukan din kekatang puso, ban akat mo nakatamo king keyang kamulom, pamananggap karing tao, at pamaglingap karing kalulu. Manalangin taking Gino. Baning Gino, dapta ng ating pakan karing danupan, at ipayabot karing tao, at karing masikana na niting yato, ing ibiera, king balang metong, ing karampata ng dake, king bandina ning yato. Manalangin taking Gino. Ngeni adwanta mo po ing salitang kapagnasan. Ginuming Diyos, kaniting kapiesta na ning pangadala na banwang Maria, ipanalangin ming katman mo kami karing sablang mangaya pabage, ban panawanan miyang banal mong lagyo, kapamilatan ng Kristong ginumi.
Taon matanggap iya, harapaning Diyos sigpang mayupayan totoo. O Diyos, sigpami, mukyat sana kay kayong lugod ang pong katapatan, apawagan iting ayin mi, at alang-alang ka ring pamamilatan ng kanuwanan ng nuwa na birihen, inukyat mo banwa kaladwat katawan, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu, yang mantabe kay kayo. Itasyo ring pusuyo. Salamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati. At numan ka rinawig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Iya ing amano mo at king kapamilatana, lelangan me ing meto sikluban. Inyang tinubod me, ban maging talapagligtas, ampon talapan at busmi. Mi katawan niyang tao, king upaya ning balala espiritu, at mi bait ka king Nona Birhen Maria, ulinita, kamberi sa Blancoro, ding anghel ka rin banwa. Darilit pingke kang ligaya layon makyabe kami. King alantok nandang pamamaya kapurian keka, at abeyabe ngamingan kakanta. Tunay kapin banalawig pa, sibol na kaning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo san retingayin king ambuning kang Espiritu ban para kay kami. Magawalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusan lubking pamaylas at kamatayan na kingwanang tinape. Pirasune. Binyene ka rin disipulos nat ngana. Kuwanan niya itikong anat kanan niya. Iting ka na akong katawan na may dawon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay ba't naningapunan, kingwaning kalis. Pesalamatan at pinuri. Binyan ng kalis ka rin disipulos nat ngana. Kuwanan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya. Ing daya ning bayo at alananggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para kaning sablang tao. Banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaga na kanyo. Kanako. Ing misteryo ning kekatang kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi mapamakalulong igpa. Ing kamatayin at pamanyubli ng mebyening anak mo. Daraon mi ake kay ting tinapi na ning biye ting kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabami mo naman pagamwa mong ikamingan misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, ing tipuna na kami ting metong ning banal, ay Espiritu. Ganakan me, o igpa. Ing banal kapulungan mong makalaganap, mabilog ayato. Man mi ganap yaking lugod, kambe ng Leo, ingke kaming Santo Papa. I Florentino, ingke kaming kaluguran na Orsobispo. I Pasiano, ingke kaming Obispo Emerito, ding sablang pari at magpari. At lalong-lalo na po, ing mabilog mong pamilya, ketiking parokya ng Apong Monica. Ganakan mula naman po, hoig pa. Ding kapatid ming minuna ng pepaynawa at inawos mo na siping mo. Tanggapan mo king maligaya mong arapan, pakalaluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biela nangga, ban kambening no na Birhen Maria, induna ning Diyos. Kambering sa mga apostoles at santos. At tinupad king malmong kaburian, king kekabanan ning panahon. Papurian dakat paligayan kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, igpang may payang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alan angga, abi-abi tangin ning maus, kingig patapong at subanwa. Love
Ikabos mo kami yung ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupanin kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan. At miligtas salang kasasangkulan king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko yang babiya ko kaya kayo. Emo sana babalik na din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan na ning kaya kang banal na kapulungan. At pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at mag-ari. Manggaman king alanangga. Ing kapayapan na po ning Ginoo yang mantabe kay kongan. Pakita mo po ing kametungan tamo, king pamamugi kapayapan, kareng kasiping tapo. Kapayapan, kay kaingan po, kalagurang kapatid, nyo ing kordero ning Diyos, ing korderong milalako, ing kasalanan na ninyato, mapalad tamo, itang may kumbirat tanggap, ing kayang banal, komunyon. Itamongan, Ginoo, mananasanang king pamanangkap tamo, kaniting katawan at daya ng Kristo, isa't nakatasana, ang gaking biye, halanangga. Katawan ng Kristo.
Manalangin tamo. O Dios, sigpami, alang suka din kapasalamatan mi, para king sakramentong makakabos, akay ba't mi pamong tinggap. Alang-alang king pamamilataning no na Birhen Mariang, inuli mo banwa, kaladwat katawan. Pangaintuliran mi naman sanang miras king ligaya, ning pangasubling miye, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Sunod ya po kaya rin naniting banalamisa, impamaglame at pamanalangin ka bukas. Ne po, kiti king parokya, king presensyada po ring mindo. At bukas baya po biyatad, king mismong mumunan diling baryong kayang Dalawan, ing kini king Santa Cruz, ing magmisa tapa mo pong 6:30 na po ning abak. Amaranon, kaya po bukas po, aparte king misa, agkatanda ko pong manatad king boundary, keta king mismong Santa Cruz, anong nukarinde po panayan at salubungan papunta king Karela pong kapilya. Dakal pong salamat. Ing ginuyang mantabe ke kayo. Palakpakan tala pa po ring miyindo. At bendisyonan na kayong ngenining mayupaing ginong Diyos ning igpa, poning anak, poning Espiritu Santo. Metanangan ngeniking kapayapan, mi daon ne po, ing banal a misa. Benging Diyos, dakal pong salamat kay kayuan. In the 1950s, the faith and the lives of the Kapampangans were threatened as the province of Pampanga became a breeding ground for communism.
During that time, the Most Reverend Cesar Maria Guerrero, the first bishop of the Diocese of San Fernando, recognized the social unrest in each family and parish he visited. He thought of something that would help fight the pressure of communism and socialism in the province. He founded the Cruzada de Caridad y Buena Voluntad, or Crusade of Charity and Goodwill, on the third Sunday of February 1952. Together with the Cruzada, the Damas de Caridad was founded, with them being in charge of collecting the lamak, or the voluntary offerings for the less fortunate. Such title was chosen because it fits to the current situation of the whole province, which at the time seeks for remedy, remedios, or kapaldanan. The crusade commenced in May 1, 1952, using an image of Our Lady in the parish of Barangay Baliti in San Fernando. Holy masses were celebrated. Praying the rosary was endless. Missions were conducted, and the lamak increased exponentially. This is what the Virgen de los Remedios brought in every town she visited. On the 23rd of November 1954, the Crusade of Charity and Goodwill was renamed to Cruzada de Penitencia y Caridad, or Crusade of Penitence and Charity. A new image of Our Lady was introduced, together with the image of Santo Cristo del Perdón. This is to remind the people that the Blessed Virgin only leads us to Jesus Christ, ad Jesum per Mariam, and to remind us of the repentance and reparation for our sins. As the crusade went on, the marks of communism began to fade. In every house that they passed, replicas of the Virgen were enshrined near the main door. Many were converted, and various miracles were believed to happen. Because of the deep devotion to the Blessed Virgin, Bishop Guerrero requested that the image be canonically crowned under the title Virgen de los Remedios, Indu ning Kapaldanan, Tula ning Kapampangan, Mother of Remedy, Joy of the Kapampangans. Thereafter, the decree was issued on July 15, 1956 by Pope Pius XII. On September 8, 1956, the Virgen de los Remedios was canonically crowned in the provincial grounds and was attended by all of the devout Catholics in and out of the province. During the calamity brought by the Mount Pinatubo eruption, the Virgen de los Remedios and Santo Cristo del Perdón became the refuge of the Kapampangans. They again became the faithful's remedy during that devastating period. Today, we turn once more to the Virgen de los Remedios, that we may find remedy in her and in Jesus, the Santo Cristo del Perdón. Let us remember that never was it known that anyone who fled to her protection, sought her help, and implored her intercession was left unaided. Santo Cristo del Perdón, have mercy on us. Virgen de los Remedios, Indu ning Kapaldanan, Tula ning Kapampangan, pray for us.